Uqoqothele ma 28 Ake wena ufika uthi 28 uthatha le number yakhe enukayo emnyama uyafika ejele bakunikeze lento helicopter le bathi thatha lento kuthi ngoba wena uthe u28 awusiprovele ukuthi u28 la ngempela shaya esinye isiboshwa wesibhukubuku kuyenzeka phela kuwena ukuthi utholakala ukuthi utshontshe ungabe utshontshe into lapha esitolo yabo waboshwa mhlawumbe iminyaka emithathu ufika uthathe lento ushaye esinye isiboshwa ngoba uyi-28 angithi mawushaya esinye isiboshwa yazi ukuthi lapha ngaphakathi mina masengenza i-investigation like it or not ngeke uzuthole less than 7 years washona 25 years ozohlala nami ukupheka nguthulula ngona futhi uthe 26 me thanda lokho sotsho lesi waze sinye isiboshwa manje lesi sazokunika lokho funa ukwazi sinye isiboshwa ngithi 26 noma kade ngifuna ukuthathela ukwazi sinye kwazi sinye isiboshwa wena ijele mangilivala ntambama bayabamba bakufakala izinto ayingaphandle akwaze wena ingqini sasekuseni masethe uphakathi mase ubamba uholopho ibheke eyinqoleni laphana ziyophaka wena uzobe usushintsha istep indlela ozobe ukuhamba ngayo izobe inganjengale olala uhamba ngayo uyongena eseleni satshele laphana ngishilo ngathi zeyiphethe imbohle ezinye iy'bohle